Zamislite scenu. Amfiteatar Filozofskog fakulteta u Nišu. Profesori objašnjavaju komplikovane jezičke strukture francuske književnosti. Studenti, uglavnom stari 20 i nešto godina, marljivo bilježe. A u prvom redu sjedi žena sa sjedim vlasima, očima koje blistaju od znatiželje i notesima punim napomena. Ova žena ima 69 godina i upravo je završila svoj 3. fakultet sa prosječnom ocjenom 8,5. Zovemo je Nevenka Balanešković i ovo je njena priča koja će vam promijeniti način na koji gledate na godišta, učenje i mogućnosti koje se otvaraju pred nama bez obzira na to koliko imamo godina. Sve je počelo jedne zimske večeri 2019. godine. Nevenka je sjedila kod kuće u Knez selu, malom selu pokraj Niša, i listala novine. Upravo je ušla u penziju nakon godina rada kao stručni prevodilac i nastavnik. Umjesto da se oprosti i počne uživati u miru penzionerskih dana, njezin je bio nemiran. Tražio je novi izazov, nešto što će je držati aktivnom i oštroumnom. Što ja ne bih studirala francuski? Pomislila je naglas, tako glasno da je muž podigao pogled s knjige koju je čitao. Ta spontana misao dovešće je do nevjerovatnog putovanja koje će joj omogućiti da postane jedna od rijetkih žena u regionu koja je završila 3 fakulteta. Ali put do tog uspjeha nije bio lagan. Nevenkin životni put bio je ispunjen izazovima od samog početka. Rođena je u radničkoj porodici kao 3. dijete, što je značilo da je morala biti veoma odličan student ako želi da postigne nešto u životu. Svaki ispit morao je biti položen u roku, jer nije bilo prostora za greške. Prva ljubav prema jezicima javila se još u gimnaziji. Njemački jezik upisala je 1973. godine, odmah nakon maturi. Bila je to hrabra odluka za mladu ženu iz radničke porodice. Fakultet je završila 1977. godine, a već sljedeće godine upisuje engleski jezik. Ali život je imao drugačije planove. Diplomirala sam engleski tek 1988. godine, priča Nevenka sa osmijehom u kome se čita i nostalgija i ponos. U međuvremenu sam počela da radim u elektronskoj industriji u Nišu, imala sam i nekih zdravstvenih problema. Ali nikad nisam prestala da sanjam o tome da jednog dana budem prava poliglota. Tokom godina rada kao prevodilac i nastavnik, Nevenka nije prestala da uči. Osim njemačkog i engleskog, učila je i rumunski jezik 2 godine kao 3. jezik, fakultativno. A kada je ušla u penziju, posvetila se arapskom jeziku u prvo 2 kursa, a zatim sama, jer se grupa raspala. Jezici mi znače kontakt sa svijetom, sa drugim kulturama, objašnjava Nevenka. To nije bilo samo učenje riječi i gramatike. To je bilo otkrivanje novih načina razmišljanja, novih načina gledanja na svijet. Ali najveći test joj je predstojao kada je odlučila da upiše 3. fakultet. Francuski institut u Nišu postaje njena druga kuća. 2 godine pohađa grupe za konverzaciju, usavršavajući jezik koji je nekada učila u gimnaziji kao drugi strani jezik. I tu, na posljednjem času, padne joj na pamet, a što ja ne bih studirala francuski. Muž Slobodan, s kojim dijeli ne samo dom već i strast prema učenju, on je sa 42 godine upisao fakultet i nije se protivio. Ja sam odlučila, a ti ćeš se složiti, rekla mu je Nevenka. I on se složio. 2019. godine, sa 65 godina, Nevenka se našla u redu s mladim ljudima koji upisuju francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nišu. Dobila je mjesto na budžetu, što je za penzionerku bilo posebno važno. Prvi dani na fakultetu bili su joj izazov na više nivoa. Nije se bojala gradiva, već je bila iskusan lingvista. Bojala se reakcija drugih, pitala se kako će se mladi studenti odnositi prema njoj, da li će je prihvatiti kao koleginicu ili će je gledati kao čudnu penzionerku koja traži zabavu. Na fakultetu sam se osjećala cool, sasvim ok, što bi rekli mladi, smije se Nevenka. Prvi dani su mi ostali u lijepom sjećanju. Banja mladosti, san o budućnosti i svijest da sve mora da se položi u roku. Studenti su je brzo prihvatili. S njima je uvijek postupala korektno i s uzajamnim poštovanjem. Šta god je trebalo, uvijek su jedni drugima izlazili u susret. Ona je bila ta koja je imala životno iskustvo, a oni su bili ti koji su je držali u toku s najnovijim tehnologijama i načinima učenja. Ali nije sve bilo lako. Postojao je trenutak kada je poželjela da odustane.
Razlog je možda smiješan, ali meni je bio jak, priznaje Nevenka. Jedan pisac, vrlo poznat, iz vremena humanizma i renesanse. Jednostavno mi se nije dopao. Ali me je utješio jedan profesor kad mi je kazao da ni njegovom estetskom biću ne odgovara. Preživjela sam. Profesori su imali različite reakcije na njeno prisustvo na fakultetu. Većina ih je poštovala njenu odluku i tretirala je kao svaku drugu studentkinju. Ali jedna reakcija joj je posebno ostala u pamćenju. Od profesora je bila samo jedna reakcija na koju sam oštila, priča Nevenka. Jao, pa zar opet školska klupa, uzmite muža pod ruku pa negdje otputujte. Prečutala sam da sam upravo s mužem, a nekad i bez njega, proputovala 12 zemalja Europe i Bliskog istoka. Ta reakcija je samo pokazala koliko su duboko ukorijenjeni stereotipi o tome šta penzioneri treba da radi. Društvo od njih očekuje da se povuku, da putuju, da se bave umjetničkim aktivnostima, ali ne i da se vraćaju u školske klupe i takmiče s mladima. Nevenka je odlučila da dokaže suprotno. Život u Knez selu, gdje živi s mužem Slobodanom, ima posebnu čar. Njihova kuća nije obična kuća. To je jedna od samo 6 jedinstvenih solarnih kuća dizajniranih u Jugoslaviji početkom 80. godina. Nevenka i Slobodan su napustili Niš upravo da bi mogli da izgrade ovaj ekološki dom, koji je bio daleko ispred svog vremena. Suprug i ja smo Niš napustili da bismo mogli da izgradimo svoju kuću, objašnjava Nevenka. Htjeli smo nešto što će biti u skladu s našim vrijednostima i našom ljubavlju prema prirodi. Ta kuća postaje simbol njihovog pristupa životu i inovativnog, naprednog, ekološki osviještenog. Isto kao što je Nevenkino studiranje u penziji bilo inovativno i napredno. Svaki dan studiranja bio je nova avantura. Nevenka je morala da se nosi ne samo s akademskim zahtjevima, već i s fizičkim izazovima. Putovanje od Knez sela do fakulteta u Nišu, nošenje teških knjiga, dugotrajno sjedenje u amfiteatrima, sve to nije lako za osobu od 60 i više godina. Ali njena motivacija bila je jača od svih prepreka. Francuska književnost, lingvistika, kulturalna istorija, sve je to upjala kao sunđer. Njene bilješke bile su detaljnije od bilježaka mnogih mlađih koleginica. Njena participacija na časovima bila je aktivna i promišljena. Latini kažu kocka je bačena, Amerikanci kocka je pala, a mene studije nisu ništa koštale, osim što će diploma biti priličan izdatak, kaže Nevenka sa humorom koji joj pomaže da lako prolazi kroz životne izazove. Godine studiranja prolaze brže nego što je očekivala. Svaki semestar donosi nova znanja, nova prijateljstva, nove izazove. Nevenka ne samo da prati gradivo Viona prednjači. Njena zrelost i životno iskustvo daju joj prednost u razumijevanju složenih tekstova i kulturalnih konteksta. Francuski jezik postaje nešto više od akademske discipline, postaje most ka novom načinu razumijevanja svijeta. Kroz književnost Viktora Hugoa, Marcela Prusta, Simone de Beauvoir, Nevenka otkriva nova književna i filozofska područja. Paralelno s akademskim radom, Nevenka nastavlja svoj rad kao prevodilac. Sada prevodi pjesme s francuskog i njemačkog, kombinujući svoju akademsku erudiciju s kreativnim izrazom. Svaki prevod postaje mala umjetnička avantura, prilika da prenese ne samo značenje, već i duh originalnog dijela. Njen muž Slobodan je njen najveći oslonac tokom studiranja. On, koji je i sam upisao fakultet sa 42 godine, razumije njenu strast prema učenju. Njihova kuća postaje pravi centar učenja, ona studira francuski, on svoje gradivo, a oboje dijele radost otkrivanja novih znanja. Mužu sam samo rekla, ja sam odlučila, a ti ćeš se složiti. A što da ne? Priča Nevenka, i u toj jednostavnoj rečenici krije se cela filozofija njihovog braka, a međusobno poštovanje, podrška u individualnim ciljevima i zajedničko slavlje uspjeha. Kako se približavaju završni ispiti, Nevenka osjeća mešavinu uzbuđenja i nervoze. Nije to tipična nervoza studenta koji se pita da li će položiti Viona, zna da hoće. To je nervoza osobe koja želi da postigne izvrsnost, da opravda poverenje koje je stavila u sebe. Završni rad o francuskoj književnosti postaje njen magistarski projekat. Ona bira temu koja spaja njena 3 područja ekspertize: germanistiku, anglistiku i romanistiku. Njen rad predstavlja sintezu godina studiranja i decenija rada kao lingvista. Dan diplomiranja, jun 2023. godine, postaje jedan od najvažnijih dana u Nevenkinom životu.
Sa 69 godina ona postaje diplomirani profesor francuskog jezika i književnosti s prosječnom ocenom 8,5. Kad sam upisala 3. fakultet, bila sam već u penziji, završila sam i 3-godišnji naporan rad u jednoj privatnoj školi i užasno sam se bojala toga, šta ću sada da radim, priča Nevenka. Fakultet mi je dao odgovor na to pitanje. Ali Nevenkina priča ne završava diplomiranjem. Diplomiranje je samo početak novog poglavlja. Sada, kao vlasnica diploma sa 3 fakulteta, ona postaje inspiracija za mnoge ljude svoje generacije i mlađe. Njena poruka je jasna, mladima bih savjetovala da izaberu ono što voli. To je najvažnije. I da se trude onoliko koliko je u njihovoj moći. Svako ima svoj dar, ne mora to da bude uvijek visoko obrazovanje. Važno je da čovjek bude zadovoljan onim što postigne. Ova poruka nije prazna fraza. To je životna mudrost osobe koja je prošla kroz različite faze života, suočila se s brojnim izazovima i na kraju pronašla da je učenje jedina konstanta koja donosi trajno zadovoljstvo. Nevenkina kuća u Knez selu postaje mjesto hodočašća za mnoge ljude koji traže inspiraciju. Dolaze joj mladi koji se pitaju da li vredi studirati, dolaze penzioneri koji se pitaju da li je prekasno za nove projekte, dolaze roditelji koji se pitaju kako da podrže svoju djecu u obrazovanju. Svima njima Nevenka nudi istu poruku, nije važno koliko imate godina, nije važno odakle dolazite, nije važno koje prepreke stoje pred vama. Ono što je važno jeste vaša želja da rastete, da učite, da postanete bolja verzija sebe. Njen raspored ni sada nije lak. Ujutro radi na prevodima, popodne čita francusku literaturu, uveče korespondira s bivšim kolegama s fakulteta. Vikendima putuje s mužem, posjećujući mjesta o kojima je čitala u knjigama. Jezici mi znače kontakt sa svijetom, sa drugim kulturama, ponavlja Nevenka. I taj kontakt nije teorijski, ona ga živi svaki dan. Njena kuća je puna knjiga na 6 jezika ka srpskom, njemačkom, engleskom, francuskom, rumunskom i arapskom. Svaki jezik predstavlja prozor u drugi svijet, drugu kulturu, drugi način razmišljanja. Kad je upitaju kako je uspjela da u tako poznim godinama završi fakultet, Nevenka jednostavno odgovori i nikad nisam prestala da učim. Fakultet je bio samo formalizacija onoga što sam radila ceo život. Ta jednostavnost odgovora krije duboku istinu. U društvu koje često gleda na obrazovanje kao na nešto što se završava s mladošću, Nevenka je živi dokaz da je učenje doživotni proces. Njena priča postaje još inspirativnija kada se uzme u obzir činjenica da je sve to postigla uz podršku, ali i nezavisno od muža. Slobodan joj je bio oslonac, ali odluka da studira bila je njena. Motivacija je bila njena. Uspeh je bio njen. U vremenu kada se često govori o rodnoj ravnopravnosti, Nevenka o tome ne govori, ona to živi. Ona je žena koja je pokazala da godine, rod, društveni status ili bilo koje druge okolnosti ne mogu biti prepreka za ostvarivanje snova. Njena diploma iz francuskog jezika i književnosti nije samo lični uspjeh, to je pobjeda nad stereotipima, nad ograničenjima, nad onim što društvo očekuje od žena njene generacije. Danas, nakon diplomiranja, Nevenka planira nova putovanja. Ne samo fizička putovanja po zemljama čije jezike govori, već i intelektualna kroz nove knjige, nove autore, nove ideje. Možda ću početi da učim španski, kaže ona sa karakterističnim osmehom. A možda i italijanski. Zašto da ne? Ta pitanja zašto da ne postaju njen životni moto. Zašto da ne studira francuski sa 65 godina? Zašto da ne završi fakultet s prosječnom ocenom 8,5? Zašto da ne planira nova učenja sa 70 godina? Nevenkina priča nije priča o jednoj ženi koja je završila fakultet. To je priča o tome da nikada nije kasno za nove početke, da godine nisu prepreka već iskustvo, da je učenje najlepši dar koji možemo dati sebi. Kroz sve godine studiranja, Nevenka je zadržala dečačko čudo pred novim saznanjima. Svaka nova reč na francuskom, svaki novi književni pravac, svaki novi kulturni kontekst, sve to ju je činilo srećnijom i ispunjenijom. Ljudi me pitaju zašto sam to radila, kaže Nevenka. Kako zašto? Zato što mogu. Zato što želim. Zato što život postaje lepši kada učimo nove stvari. Ta jednostavnost odgovora možda je najglasniji apel svima nama da preispitamo svoje granice, svoje strahove, svoje samoodređenje.
Koliko često sebi kažemo da je prekasno, da smo prestari, da nema smisla počinjati nešto novo. Nevenka Balanešković, sa svojih 69 godina i diplomom s 3. fakulteta, stoji pred nama kao živi dokaz da te rečenice nisu istinite. Da nikada nije kasno. Da nikada nismo prestari. Da uvijek ima smisla počinjati nešto novo. Njena priča će se prepričavati generacijama studenata Filozofskog fakulteta u Nišu. Postaće legende o ženi koja je u prvom redu amfiteatra sedela sa sedim vlasima i očima punim znatiželje, koja je postavljala najbolja pitanja, koja je pisala najdetaljnije seminarske radove. Ali najvažnija stvar kod Nevenkine priče nije ono što je ona postigla, a već ono što je pokazala da je moguće. Otvorila je vrata svima nama da preispitamo svoje mogućnosti, da proširimo svoje horizonte, da se odlučimo za učenje bez obzira na godine. Svaki put kada neko kaže da je prekasno za nešto novo, trebalo bi da se seti Nevenke Balanešković, žene koja je sa 69 godina završila 3. fakultet, koja govori 6 jezika, koja svaki dan čita, uči, raste. Žene koja je pokazala da godine nisu prepreka, a već privilegija. Privilegija da imamo iskustvo, mudrost, strpljenje za dublje učenje. Privilegija da možemo učiti ne iz nužde, već iz ljubavi prema znanju. Nevenkina priča nije završena. Ona i dalje uči, i dalje raste, i dalje otkriva nove stvari. A možda je to najlepša stvar kod njene priče, što pokazuje da učenje nikada ne završava, da uvijek ima nešto novo za otkrivanje, da je život predivna avantura sve dok odlučujemo da učimo i rastemo. Tako, kada sljedeći put pomislite da je nešto previše teško, da je prekasno za promjenu, da nema smisla počinjati iznova, setite se Nevenke. Setite se žene koja je rekla, a što ja ne bih studirala francuski? I promijenila svoj život. Možda ćete i vi pronaći svoje, a što da ne je pitanje. I možda ćete otkriti da je odgovor jednostavan, nema razloga zašto da ne.